Ni bwega nontu bwa gututhura turi Meru TV amu watweje nyumba nteto iri negweta kathetune ka Meru. Karibu sana kire mubango mahalum kathi ya nopeo tukimuramura eba gutegera bura kuri miangatene ya mugongo jwa Meru ningwiti na mbere mantu yeye gisiasa na narua turi na bwana Stephen Mwongera oraitonyete kirintu ngurutano cia gisiasa abo centro gokirokera niyo tigiti ya kiama kia nopeo. Nibito akabu Mutharimi, karibu sana. Thank you sana wana Mutharimi. Uri mwega. Ndo mwega buru mwanka omweru tutirigana Happy New Year. Happy New Year. Na nkethi Meru bonde okuria bari na Kenya tubere Happy New Year, tubendere mwanka ju mweru cyo itharimo na tuwatane nabo kirika gitagara twina kwa thai kwari yara yatwegie mono Meru yetu na nya Kenya Ranch na uratutite na mbere. Asante sana. Ka ndombe orekeri kire mutegeri wetu eno ndo twirigirite twambiriria 8:30 lakini ndo mantu ayawezi kuepukika twethira tugishererwa na ndeka iu indi tukethira tugitegera na mpwe yara yatwigie na ni yabata kire gukuria mugongo kabisa. Twambiririe na mantu ya penere last week ni kire nyota program ntukuya nyota program nukumya chairman wa parliamentary caucus ya Meru Mugambire Ndikiri na onera ajali indi kitu kirigagiritie baba ingi bakari aitire na Nyuki Cottage private hospital nyumene eta Aga Khan iri Nairobi na nyayo ni private hospital na ari chairman wa caucus ya abunge ba Meru ni baire mashinani batura SHA is working na ibagotegera mantu yaigie ogima bo mwere ende rira kwagia itilafu kidogo itokona kumbe kwina nkurani na bora bugite na bora bakuthithia. Thank you very much bwana Mutharimi, kamuge mbere mbuge pole sana kire mheshimiwa Ndikiri no tuwa jadi ronere last week ntuko ya nyota program ya Meru na mbuge kire atongeria bara twithirite turi nabo mbere mpangire na kuga Mutharimi ndigure utero tukaringana na tukaria biara biu kuona bikari bimwe biraja bingi biceke antu bara ya jumbe na other civil servant bara bingi bau anene thirikari ne bari na medical cover ciao na insurance ciao cia kuba treat nya outside the country unlike oni mwananchi na uwe tukajua tugama tuka dispensary ra kwi tomatoke Meru General Hospital tocoke twete kethera isha yu weta uti patient ite kurungamira endo ndimitwe kathithiate ya kurungamira kira kimpenda kueleza antu betu ba Meru ankauga gute muntu obatere kuishungi any bad luck there are some things that you should not wish even your worst enemy no to tukwera bamwe bagituma bisara cia kuboredia kana cia kwera mheshimiwa pole no to bayara yapeni kwebangi na babona bakiuga by election in rooming by election kire body constituency manto yote ya mega no to koikuishi muntu giku no to tumba gukwa au angembuge issue ya manto ya hospitali cietu koikuonania no to kwina hospitali na Nyuki ya level 5 hospital kuna hospitali ya Meru level 5 hospital kuna Nyatimao I think ina level 4 hospital okada hospitali cietu ni bibi twecia bwa hospitali rembere mheshimiwa batere gusiki medical advice kana first aid in Timau level 4 hospital no to hospitali ni kariboega mheshimiwa rona tuonia mbise njega Meru ni mheshimiwa Kiraitu Murungi no to mwarongi no Kiraitu Murungi renge agwato i cancer Kiraitu Murungi achuzire aundumiwe Meru level 5 hospital nyetha Murungu na mwetere de atwetere mathikone jawe kionyo ndigure Kiraitu anya antu bamucokire ngatho muno bamwira utonia mbise njega no tutaga matere moronya kwa muikia Rongo omuikia Nairobi gakanjeu ora muretere aja hospitali ai ya Meru kenda kethera kwe bangi bagusafa ite no cia cancer umenyoro kabate uroka bate dia ndenda baiga mfano ya bum nyabongo ba chuzi de monya bongo bageta check up nyomuntu atajitwe hospitali ya thirikari bere tutonya kiri abo central kwi mantu ethirite ya kiringiro siasa muno kwi miari ya ritoro ne mubunge Raim Daud akiuga
my compatriots Basari. Bwana Kirimangoshime nkonwa yuko kamata murigo yoku mheshimiwa kamata yoku nandi na yokwa manteiye basari ishure basari bwana mutharimi mbetikiria unimbuge ikiethera kwe muntu ngibije na ejene basari bwa central kana nyabunge ba Meru mheshimiwa Kirimangoshime. One, tuna basari tuna committee ya basari pa sub-location level. Itongeretwe ni assistant chief noe patron wa sub-location yewe nena committee ya antu batano, among them akiraji kenda bakarante goro bone mutharimi nyaka gambasari ithekana muntu kana ngina kuraraita nini ngoge akamurira basari so basari yaja na go na mheshimiwa Kirima tona into kurome tu laim kambuge centrimenti mheshimiwa Kirima na mutethetie muno no to skuru cia nothimenti ira cia nkene na centrimenti nde schools Kirima ugire bonde baja we basari irigandres ya narabo mete so tueja ba raimu ba ingi sana. A good example Kiandombe de secondary school, 2 Kenjonde secondary school, 3 Mugambone de secondary school. Oetabori aciari ba Mugambone de barabo mete no dimenti kede ba ya ambassador centrimenti kana de bate ya wa ora mpomba ko raimu muntu mwe au man centrimenti kana ba ire beta kumuromba ambassador no tokora antono muntu omba ko ambassador centrimenti akenda kwita kuromba no dimenti ayu kyandi banti njiu muntu yo tukomba mudide Kirima baronde bara ite ambassador atebe kira muriga bera bukaromba ingi beta kuromba nyabongo raimu na ba consider no tunyo gweto mo consider ba wena ariko na wo nimbomba ku wo kete ambassador ite jana wa kwe barabara ra akariba centrimenti bamenyere tukiare na umwe aspirant wa Teresia centrimenti ni bamboririe manto ya barabara ira shithirite kidogo kwina nkujanio ratigate kama MCA na mubunge gwatuika kwi baraba kuga mubunge arua ineku MCA akawa neku aba ingotwire barabara kadha gitune mojo mitungu ya charia Kotolengo Bajone Gyaki kwina charia Ndaruga Mujwa ira joki ya kuga ibati kuthigwa ni mheshimiwa kwina ingi Gasibine wita Marimanti Tharaka iyu ni mweshia barabara irangote kire barabara yu na mpoi mono irontarira irambo mbokura ne mheshimiwa Kirima ni Gasibine kwina Marimanti iyu pure ni mheshimiwa Kirima iyu nyabo ethere thoki buru antu bera aranjire ne baremerete orofirite iyu mheshimiwa Kirima. 2 ewe kuma bauge kuma charia gwita Kotorengo gwita Gyaki Bajone na gwita Gyaki eu kaba migwetorete batere babatere gweta kuma Kagoma ikena mira Kimate ikaumira Kotorengo igeta Bajone igeta Gyaki eu ni mheshimiwa Kirima lakini kuma charia gwita Kotorengo ne county government. Barabara ingi ya kuma Gitone kwina Kalendene gwita Mojwa gwita Mukamitungu na kwene kuma Gitone kana Makalende geta Kirirwa Kaongo ikathiuruka na kwa miungi igeta kugwata eu barabara icio nde is county government but ibi tu mheshimiwa na thithitie repossessing ya barabara kuma Gitone gwita Kalende gwita Mojwa Mukamitungu neu akoethera amijukitie no to na ndikite barua kirikera i barabara nene muno mutharimi ya kwethera ireke county government barabara kugwathania MCA bana igwathania MCA wa Potgo Chigategati igwathania MCA wa Mwangandia ikagwata party ya Kiago nega soke igagwata party ya Mitungu no to una thingithwa ki Mitungu so barabara igo saba MCAs bana arafu igero ne county MCA mwathithia kwa a good example Mugambi Njuki o Mwangandia na rathite kwa kuma Gatuatine kuja mwaka Kalendeni aratwangana ne kinyo ekade yake thimu arura atakurukinya inchi imwe itia abo centro so abo centro no akaremwa anto bakauma Mwangandia kwa gaba kinya abo centro ba kwa mirariko in case wa abo centro akomba kuthithia okia gwa karemwa no Mwangandia na yo stiro idirete ite motarabu so ikaba iki muntu moro komba kumegwate nayo onde inkori kuri kimwe kia national mbere tutonya nandikire mante abo centro amu twinde baba inge 80% ya Kenyans ni ya Kristo na ningwa personally nte yambikirie kanisene ndi kamtokania inde kweka mutugo tonete
ana ekuru na nte ni bakwenda tiangazi makanisene. It is very unfortunate. Utumiri bwa kora kumanage siasa. Kambuge gitendo kira mutharimi gikethera kithithitwe ni body either in government or outside the government opposition kenda ba ya fame kanambi perpetrator organizer o mantu jaria agafisi nyare ga kufisi athiriro agafisi beniri rathi nonto kanisa teoteri kanisa tekirabu kanisa it is an holy place ira kinya muiya batere amatoka atonya kinya mwamba keja yete kinya kanisa ina gatonya na ngati polisi batere kinya kanisa ina kamwando with a lot of humility with a lot of dignity nonto awa kinyire te gonto kwa kawaida tu indende korone matu yeya tuita kanisa ina nonto tuyeya kenda tu toromborekeri na Murungu athithia ata aturekera so gweta kuringa tiangas kanisa ina ntindiriye te komba gwikuria nonto kubobeta kanisa ina very hinged anto bakuru ina ana bate kumenyenya isababu embi gutuma tiangas iringwa uketha kwi mwana orerere nonto wa tiangas kwi mwekuru mukuru na mukuru orerere nonto wa tiangas na ate ngara makuru ya kumatuka ogwe okubangana ya mantu jau either we in the government kana we outside the government Murungu no turege kuona turantu bandiguru but Murungu wengo na kuthithia ata na kuona kira nkaromba tafadhali in as much as itukuromba siasa na itukwenda utongeria itumenye kwe kingdom imwe iteja compromised utongeria bumwa kibura butemenya kwa compromised kana bo setho nabu bo Murungu na wibu utethira motongeria ngi chonde nthiguru na jakathira urabu gatigwa buri solid ibo bo Murungu na buto wa setha nabu ituke musetho na kundera tukwenda lakini yekinyante to necha kanisa let us respect the church. Let us call the church the respect that it deserves. As simple as that. Sure. Nkwenda tutegira kithomo indi ni kumenya ngwataniro awa kithomo nkwenda muno nkwenda tutonya kithomo ne indi bombere bawa unity there is strength in unity na ngu ko sloganira Meru building Meru together indi nte kumenya kithandi mweni taunine ngu kwa kuri na mpatho gatigati the two bosses governor na deputy okay nte kumenya kithira kaete kamutugo Meru watuika deputy na boss okay iba kwena nkinyangano ora mpomba kwa mantu yo nonto iyo nira tweta ASS kana confirmed report imbonete deputy governor aumirete out publicly na ugawe oteno akuona kuinyirwa na oteno arathurumiwa na oria bwaga ameputi very clear oria bontegete wingaria muntu inyiritwe ora mpomba kuga kore anto bakaraga ome nyabona ria bwende na mwekuru okumono bakanjira kwa ria miario au tewe ndo bore au ore ana ibira nyako oru atithithia ate kamote atemenya na kalithirwe sabati nekirwe bira bia kana irwa riu mukuru bende nae na mwekuru so nyamiro kambuge oni orang bije monkathai na ntiu mono ntona kuntera menya otherwise ntera igwarangusi siankavana na deputy governor actually if anything antobarea relationship yao ni ndongi ya witibwai bao bangugi so ni au ntemenya kujera mbuga ko wewe odithire tiongi no ntubongo tora umira ugana thithia ata ugethari ndarumire auga oni ndanjire guteswa twinde twithatu gwete mathigito kiona Meru na ndija katutegwita boy tutegwita boyega lakini umire taga kana wengori kikoyo kauma roje na yagora yotiga kingangi kya jetu etikia no ntibo bokari roje ne bobairi lakini era goya agora tokaribo ga muno etikia no ntuno kubuno boba no boba bairi inyembo ni ngoishayo ibumu Meru gwire inyaciari nyana na mwana anorawani kithomo akethia ina umenyo no agatwika wabata gukire mugongo ntuko cia ruyo ukethia gwina ira itawa bright future akire mugongo na akire individuals baraniana kithomo the state of kithomo in the larger central imenti na specifically abo central mbere au kithomo kambuge ingwetikanira na we mutharimi nthiguru iji utikinge kiumba kumbe transform na utikinge kiumba kunganania ntu nthiguru iji mwana onke no mwitonga bethera bekara methe mwe ekunegotiate mantu tiga kithomo muntu narua
mwana muthini akauma nturene akathoma o mwitonga akauma nturene akathoma beta baandikwa kambuni nemwe baketha bakia mathwane jao yathuganagia ura kambuni iyo igokira ndigo no ntokigerio ikirathithirwo kia form 4 na grade 9 na mbere aciari tombe aciari betu thai mwana form 4 rora thire kigerio munka akiona result ategwete kira gwete ikyo murungu agatumira nonto murungu ori musembi we nayo amwira ndina ruturo iketha murungu natumira ruturo ro musa no atethia na Israeli kuna ruji inya mwana kukira gwete murungu agamutetheria kyo kimukinya level ya kwenda bunka akiugeka mwana anja ukiuga ngirindi era gwetete bui ibete urotereta college urotereta university nete college urotereta college nete TVET urotereta TVET nete nya village polytechnic muntu at course ini ireka mutethia agita na njara ciai na njara ciawe onto narua economy ratuko drive kio barabara na course ni kubatethia nkruki ya wait kora jobs urethera muntu ari gwitira kagwi kanini agoka muri ambesa githumba nonto gwe na suit na tai na we ya buruni agwikirite agekira mbeso wa buruni ne ageta nai ageta nacio so ani bagwa the skills my concern is kuma grade 9 gweta grade 10 kithomo giki igikero buru mutharimi na nyana aru arando nini mathiko ne kaliene na ngonga kija ndikuwariria aciari na twetikanire na kauli moja na ni nkwenda kutangazira ntu narua kithomo kia grade 9 gweta grade 10 igikero buru gitaramenyeka this is the first year ngirindi gwetwa ego celebrate Kenya mwana gwete E1 ka kuinirwa mwanga joto ringi gwata wera woritire ukaura kwe mwanga kwe moyo ogwete ngina ne debo go araritire buru atwetera mameture tumutige onto na ariti na ro twira ciari moziari mwana kwera gwete ugathindo mwira kariti ugakorukite excess no tubakorukite excess yo uretera mwana eti aro mero eti Marsabit na skulu eti Marsabit inde secondary school ina kana mono wariro akomborerwe no kwimagine kite mono mwari Marsabit omo ikiande school eta akomborerwa na gwe na school kwenu ntore ne ariku ntore ne kuna mono ngino kurukite na point cia we injaga acoka na ndino ageta school mociari atekumbo muikia etera mwana oni ntumbanga weekend school eto ankene na ya mwana mwira onde na gutowera ndathithia ndireti nuntu na kuona na effort irare kirite kendeta yo na nakona privileges maybe ira ci school yeriku jeweti neta na kudeserve ira itiewe nuntu no na kurukira na kinyiro muciari dara te kumba au na nino kwenda to rombe aciari beto buru muciari ogeta kungangana na mwana we mwira kethoro te ta nkwenda weekend school cikina gukwenda gwita karante kurona mwana okuo monerie omwira birabo ina byo na birabo tena byo no mwone sababu ekuraga kumuikia na unto muikia na uno wathometa mwi mwaki birabo ina byo akaumira wangu atemba kuthiria form 4 kana form hivi ngiski grade uci yete lakini okamuikia aja omuthomithia na akathiria na kiwe nai na kiwe nakyo borison na mwana okubu bairi omwire babo kwa kana mamio kwa nwene nyombe je kira twina kyo na njeje ura tukaraga inya kura kungwe thina ende niyo gachumia ngeta no ndwike kabaronga kiria mwalimu gitu kirogiro okathoma thine kwa rere emwe ni aje mutharimi president na raitere amuri auga mwana ne ta secondary school senior secondary school with or without fees na nya tena uniform edra tena uniform tena yari no junior secondary school isasawa urunte na thina mwana weta atena uniform mama tu kwa igweka eta atena uniform na atena bia kuria akenda kuria bara bia uro kurite bia thira bengo bonde itukarende goruto ciuria kiuye ya kiu nyasi ari ugita kwira mwalimu president ugirendete mwana otekia nai no menya kumu anto beto ba Kenya ibendete tumanto yetu muno utwendete gwita baigwo u inyaro ritete ga utarasara ici araita na kuni bura kwina kunyeleka kiuchumi ni biye kunyeleka kwa kiuchumi indi na ndina kuneo thirikari batere guswa means ciorea igatetheria muciari utereke mwana skulu tha ici anto eta gwikira no mwalimu magerione na wekira mwalimu kwa mwalimu at time mwalimu akona ora kombo sustain mwana over cost eka cost effective no thirikari na resources tu arambwira konzanie kwa iki grade 9 yeu veto nya grade 10 orito kethera fees ya mwana ya skuru ingiri that one na uni oto tekania na ciari na uri ndeja mbugi ou
ore ngiri 31 mwana wote andimeterwa ogacoka wirwa ore ngiri ingi 25 cia uniform na uniform eu egurwa cukuru iriku o eu twetekania na aciari u na ndio ndabori ukire betikania bonde anani maziri bambira weta tutetere au biashara aritani ibaite skuru gutiumeka mwana ethiri mwarenderwa cigati igiri blouse igiri na burana imwe bibingi urete mutindo kana kubu iratu socks box ya kama tabio bendings urete kungi wata skuru iro kwa uniform ngiri 25 imeguto erede muthaka ishati igiri na burana imwe ethiri mwari cigati igiri blouse igiri na burana imwe item ithano 25000 mbesa nyingi imwe 500 imwe 5000 ugeta ko mubundi oku ugatumura muguto na 800 ka mugwanja utumure shati na 500 kaya 6 wetori ngiro kwa school weu na siringi 200 ka 250 kanya diria ndiro nda side mbesi into yonde biteme yako diria siringi nyangiri kumitetera nyangiri 5 ito dira uto kwai uto yimo diria siringi 5 ene ngiri 25 muciari no mwankare kenda thithia ata mwana ewa kenda mwana ewa uniform. Sincerely speaking, we have molested our parents more than ende bari competition etiko lazima mbesa chumi antwana ina ikauma isio mwana oisireja kubateithia ata na baskuru ere biashara ya mtu oteko ba sustain ere biashara ya mtu ya mwalimu na supplier bete kanire rete orethera kirasi kiragi ki uniform ikyo kemenya iriboga nkuru kinya story iki irio byana inyambe ya gatonya kwa uniform yomba korawa kabe gatonya kare muthere ante tonya kwa uniform aritani tuwetekaniria aritani tukoromba thirikari ni intervene aritani baite biashara cukuru muciari etekirwe atume uniform mwana we aria kwenda na aria kumba provided ni erangie skuru iriku ewikitie mwana we na imbi yote kinyinga itimba kwa admission levy admission levy untera kwa taja yo mono kirambije ore afis kirandrone kenyaniria ni awa uniform na ndio yo Burundi teko ya orante kwangiri na aritani na aritani baraba kutithio uyu mono iba skuru inene na skuru inene bena channel nyingi mono uritoke motivation ya muritwa ya aritani uciari ukathithia ata eukaria angatua trip sukuru ina basi batu antoroko naja bukabanga weta Mombasa boithapo gaitangiri 10 sukuru ire ina basi na ciari bagurite basi bena basi yawe kubikia nona babo kukombora basi bagetu ngiri 15 kenda ana bikomo mwana ngiri 15 kenda iko Mombasa na tukuira bagakara no babu ya antoroko bukomborete basi boite no sebo gakarai no sebo gakara no at least ali muinya ngo ibaye muciari relieve na side emwe wakanyona na teresi onde sure manto ni jama inge indi nayo mwerekeria nkona imbira Masai metupa kisogo nondo tokeria tokimenyedwa nteto kirimetha ya Meru TV indi ugami boku ikonie ntangurutano cia abogeta na bora witonyetie manto ni akia makeno abo central pole abo togusi ya gatigati na manto nondo bwa itigitia nope uria mpumba kuga gato oni okay muntu nataka kona ara kwina ngapu na ndigutaka ndona kwina ngapu ya utongeria gitene kia MCA ya wondi yetu ya gatigati actually ora wiku oni ntithina noe nyi wacia na nuje wacia what it means when it comes to male culture lakini indakinyetia mwenda mwira wacia ono ora gwitira ntu bangugi ugapingo ibakomba na batiumba na ninde gutega ndono ibo mire bamwe nyang baromire skuru rastia bareja bakuga bareja bona ngapu bateo menya bo be skuru be thoma tu no tukona ngapu iriku no tukona ngapu eu nanda kirawa ndega kurunga magitiki no ntu ibathuri bariuga bakamuita eja gwito no ngio inyo karwa themba otumba nyo ora kuthithia ndona no ntu no ninde na siri ora kumba kuthithia ukabua no mongaji bwage kuwanja at least I raise the bar na kia mageto kia Ameru this time round itugitha thoteta safari na basi ya kuromba ita kugurura maguru njirene ka tutunyirwa yo njirene itwonete ora gukarekete bara ke siasa iri kurukite we ran through experience na nanda experience ira twenayo ati itubati kwitha turi na political party yetu ja Meru ira tubatere go strengthen
inya kethira tuka support kethira tutita president ro wa supportwa kiama gitu ethire kwina memorandum tuthithitie nawe tutirumite gwita tu ou imbi tukona wo nyari to banje to abori nje imbi tukona to kuthingata no tuima kuyu ba wata yari twatigo gwatia makuyu to kuthingata twatiga family cietu twatiga ngugi cietu to kuthingata imbi tukona yetu twina miru kiure kino kyo zite mya kuria tutena kiama no mugatu twina kiama gya kuria bioria biu imbi tukona twathithia ata to kuthingata na twatega tukona basi ni reterembu hiu kitha kiongo kia mutongeria kia Patirinda na arakiri ara Patirinda ari au nio nini kiama kiu kina miriekyo na kethera basi pati ko yuko imwembu that means na ndi ya Biblia yuga nkoro muntu kararo tonga boy buri na ndio tonga bo basi na wala na nkoro eri yembu twataka PNU eje tokwa PNU kinyethera ne koro Patirinda tino meru te meru asachi ene bakenda bejera ugeta kiathone na ngwe kuromba o karante urui nini muthetune mwene no kwere mbitira ngwe ko mitumira boboi na ni nyongo ene benda bakejera no tubuye Genesis na root cia PNU ikeja kujura tutonyete kutojura ri tukujuganirwa kuga tutajuganirwa tuguranirwa tona kiama kira kina mirie miro ikiama kigwitwa no peu na kina Patirinda very vibrant owitwa mpuru general kiomeru wina favor nye murungu no general akeja gukuruka nya nene congregation inyoke the president yokwara ya general kinya no mwanka kukagia stand still egwetekiria general athithia atia aguruka so toga atutonye au na to kibirundi no to beteketie kintu kionde kuthambia twakithambia mwaka gikare mzuri bo madhana yani ya siribio kare bingi mandu ya maingi a lot of concerns era atakeri tugaso antugo ingi tugaso akanya ntuko ina madhaja maingi nye thirisani tubacokerie bwega sure thank you very much nonto bokweya ndeka yu tuthira tugitumira nyambire mwerekere ni bwega nonto bo tongela ndeka ingi ijire twithira indi thank you very much na nyamutegeti thank you very much nonto ba kuthura Meru TV na tutikatera kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ukari nkathi ya no peu nbita wakabwe muthari binkwendera goro bubwega.